Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapan ka manan dita ka aruba. Inton kuan agpalanggwad ka manan. Ay na, apay ay apakasikuram ter aramidak, lakay. Siyak pa'y kati mababay ni Ter Aramida. Adda maibagam ka dagiti tao nga oray saan mo tapudno. Ay, adda-kadakwada daytan ano saan da nga mo ti marabak. Nagmayat tupad ti mga rabak iti tao. Day tapay ti maysa. Di ka unay mangrabak, taamangan no adda madi nga ibunga day takar aramidan. Anya kumangay ti madingay bunga na, rabak lang mat. Ti rabak no nalabas. Makaited iti saan anasayat iti tao maseknan. Iswa di ka man mangrabrabak. Ricardo ti biyag daytan, lakay. Masabat ko ni Tata Durog. Aguray ka man, tarabakat. Ay, si kamat balasan ko. Papanam ka day. Mayat tiwi-dawid yung magmagnangam tay aso yo, tata. Kano nakita ka kinamagkankinan tay aso yo tay kaya nakakalding yo? Anya? Ay, nagluhon nga aso. Ay, mabit lang tayo nakman pang panguran. Nagtarayan. Namatatago si Timbagak. Nakita kita nga agtartaray ni Tata Duro, anak kay iti pang-or. Apay? Rinabak ko. Imbagak akin nantay aso na tay kalding na. Na? Ay, unay mo daytan bakit? Kasanungay no pang-urin na adagos ti aso na. Adi na pa'y kitain, no adda di anak ti kalding na, huno awan. Oh. Ay kabasol na. No di nakitaan nga mo na. Ay agar aramid ka iti kalukwan. Ay na, rabak laang mat. Ay nawaw. Kasanungay, no na ipadugmam di lakay. Naragsak ka. Saan mat siguro, lakay? Ay, magtanasabat ka si Camila. Apay, tata. Ulbod ka talaga. Impagtadyak pinanguradagos di aso may. At damat di anak ti kalding may. Mas dawak mo't kada kayo, Amoy mo't nga saan nga agtiltiliw ti aso iti urbon. Nga mapayan na mati kayo adagos. Na. Di yu pinanunot ngayon muna no maramid na wano saan. Ay, hijak mga paso na pampanunutan. Nakla atak ngamin idimbagam. Nang pidotak matanadagos iti pangor. Dayta ti kang maliyo, tata. Papanan nyo ka dinanang. Mapana ki ile at dagatangag. Umayak. Ay isanan, igatangan ka lang ni tayayam mo. Pagpaisungay gatangan nak nanang. Wen ko na lang arudan. Jay dakkel ka napintas ngay ayam. Sige, agbati ak. Basta gatangan nak Tain nak makiayayam iti ka aruba. Nangagkaw ti imbagam iti anak mo nga igatangam iti ayayam. Adda ka di kwartam.
Ay na, imbagak lang da jay tap na sana sumurot kanya ki Jaili, nanang. Anya, inulbuda man ti anak mo. Nanang, sana pa nagulbud day jay. Ti pa nagibaga iti saan na pudnaw, maibilang akin na ulbawd. Pamuspusak lang day jay tap no sana nga ipilit ti sumurot kanyak, nanang. Imbagam kumaa, bas siti kwartam, iso asaan amabalin na sumurot. Alala, mapanak kayo din. Agdakan nanang. Ayan nga iti ay ayam ko. Ako awam matla ko da nga ayam mi Jaili. Agpaisutin baga ti karuba. Lastog kayo ka no. Nay, asino akaro ba tinang ibagay ti kasta? Asino? Apay amas daw kayo. Katpudnumat. Saan nakalastog? Rinabak ka lang mat, tapno saan ka sumurot kanya? Kunaklaki din nagpaisungay gatangan da. Ulbud kayo at talaga. Ay na, nasayatan nakita kayo, Tata Durong. Di asawa yaw, araribungbungan da jarubayan yaw. Apay aribungbungan da. Ay napukaw sa kanutipuot na. Nagapon nyo ay ha? Napanak di matang iti kapay. Taing baga na kaya't natiag kapay. Ay, ang mga numabisin nabayagan kayo siguro. Ay, nakimariti sa kadagiti padakalakay jay sangot ti tiyanggay. Ay, darasan yung harod. Ang mga nun nalamiis lang, tirusok na. Alaman garon basang. Ay, sige ay. Napanay. Unay ka ti ugali ti asawa mo na, Alex. Nakaraw, ti kinaman nagrabak na. Hinton maminsan nga day baga na, saan ko napatpat yan? Apay ka di tata? Imbaga na nga naribungbungan na ti asawag iti arubayan may. Hindi dinardaras ko tinagawid. Nay, nasangpot ang mga agsagsagad. Ha? Ay, pasensya nyo ti asawak tata. Siya kunti dumawat iti dispensar. Ay, bayan niya, tabagbagaak, inton sumang puweta. Saan lanam na minsan, tinaramid na kas ti kanya. Sapay no aday baga na, kas lapod na ta seryoso mo tamang ibagbaga. Ay, ulitak ti dumawat iti dispensar tata. Ay, imbag ka pa ay, tasan ka kas jay. Isukay, bimabayan ti kas jayan. Ay, nagalas ti kas jay kababalin ti may sa tao. Hoy, Mila, sarda nga man ti mangrabak iti pada matao. Tapay manan. Awam mo trinabrabak ko. Nagsabat kami itay ka ni Tata Duraw. Imbaga na nga imbagam kanong arimbungbungan dati asawa na, mangibabain ka? Nagmaya nga rin tsura na nga gawin di dimbagak tikas jay. Sabay agumi, takas na nakaangot iti isbut mo. Hoy, madi ti aramid mo. Inton kwan ni paramanan kan. Ay nadi ka kadagungungat lakay. Nagmaya tupay ti mangrabak. Salbag ka kide. Awan sa ka ti konsensya ma. Ay, waray kitaan. Pagbabawyam to day tangar aramidan. Nangagko ti saritaan dagiti tattao di tasango ti tiyanggay, si Camila. Apay nanang, anyat pagsasaritaan da. Imbagada anapeklan ka kano nga ulbawd, di ka kadimabaen. Kasta lang ti ibagada, atawa nakadumdumngag. Ngaminto na ti ibagak dumngag damat. Sarda nga man ki di ti kastang aramid mo.
Ay, sumardengak to nawan may rabak ko kadag iti tattao nanang. Naraksak ka kaday no kasjay nga adda malastugam. Nagmaya nga ro dagita anti reaction dan no kasi nga day bagak. Ngam ibaga making ka, saan nga iti amin agundaway ket malastugam amin nga taaw. Makasarak ka, ti pakaliksyunam. Nay, papanam. Apay ta motor mo. Kaya't mo ti sumurot. Mapanak iji kalapaw, iji banger. Papanam ijaya. Inak kita yung palakay ko na duma-duma at natang. Ada ngamin nag-order iti palakay. Ay, umaya mga rod ta ni. Masaduta ka sumang ati jay. Imbag tadda ka kadwak. Makilugan lang dita motor mo. Inta nga rodan. Adakilat nga aso atin maray. Ni, kikinamad dan. Lisya ka. Ay, tumpukan bakit? Ina, imbag ta natin naga kinjang motor. Nagdiritso mo ti motor iti higit ti kalsadan. Ay na natin nagsamatan. Inakitaan. Alex! Ay, imbag laki din ta makapag-nakwi lang. Inayadat lang ta ti magna. Ala! Natin nagtimotor itayan ti Cavite. Ay, ni Alex! Awan sa mapuot nan. Ay, tulungan na kami! Tulong! Imbag na nasabat kayo dito, tata. Kasapulak ti tulong iyo. Aha. Mga ano kinaulbod man dahi taan. Sana ka mga rabrabak, tata. Pangasiyo ta tulungan da. Ni Alex. At dahi ti babati Cavite ti igid ti kalsada. Isang atyo kuma. Ipantayo di ospital. Ay, di ka man mangrabak. Pati asawam. Ramraman mo. Iti kinaman nagrabak mo. Agpaiso ti ibagbagak, tata. Natinag ni Alex. Tulungan da kuma. Ay, di nakartistaan. Sige, di takan tagawid ako. Tata! Kasapulak ti tulong yaw! Mabait lang! Apay narabyan kayo nanang, napanan nyo. Ingka man dita karuba, anak ko. Ibaga makasapulan ta titulong da. Natinag namin ni tatang mo itigid ti kalsada. Awan puot na. Sige nanang, inakon. Ay nagasano da ito yan. Manon tinapanak ng didak matpatsan. Mangrabraba ka kanulang. Na ito itan tirigat na. Inat katawaan dakmot, hindi bagak ngagpatulong ak nanang. Ha? Pati si ka? Saan dapat yan? Di na magdano nakita ka natin nagnitatang. Ang imbagak nga imbaon nak. Ha? Kat anya timbagada ngay? Agkakatawa da iti sango ti Tianggi. Ijay tinagturungak ta nakita nga do ti tao. Ang di dakpat yan nanang. Mga latay ti ulos. Ikarigatan tangawitin ni tatang mo. Sige nanang, darasan tangarod. Sige anak, tulungan na ka. Tay paidatan ni tatang mo iti ulos. Inayadan ta. Ikarigatan tangawitan. Si kayong tumang amin nanang. Naglaing kaya mang rabak. Iso adida na mati natin nagnitatang.
Ay na, nagdagsin mo't ni tatang mo. Anya taramin ay. Nabanmugak mo na yan. Dito pala may isang sangat. Mabit lang, alak ti dara-dara abado na, ta ipakita ka dagiti tao, tagpatulungak. Di ta kabailan nga isang at ni tatang. Itay nagpatulong ka. Kunak no rabak mo, jak pinatay. Alagaro tama nga yabak, iti kadwak ang manghindayon iti asawam. No jak nakita, ti dara-dara abado ti asawam, ay jak mamatay. Kanagsang-sangit itay ti anak mo nitong taon. Ay na, kaya manakada kayo, tata. Pagkawanan dakit, iki naman nagrabak ko. Dahito itan tibungan na. Jakon ulitin, tata. Promise. Wala. Kasi imbes ngay marayat kami adagos. Saan Tatiam mo kitrabak mulaang. Madigayam tagul ulbod, tata. Ay nawaw! Ay na, si kantumat ngamin na namila. Maditi narabak launay. Imbag tanasirib ni tonton, kat amo na ti inaramid na. No saan ngay? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.